салом алейкум дӯстони азиз. Мана бугӯи мулло иншоалло ки як дуо мекунад, дуои сафар. Худо хоҳад дар роҳи сафар ҳастем. раҳмат. Мана дӯстони азиз, ҳозир мо дар аэропорти Шереметоваем. Инақати кулли мардуми муъмину мусулмон, кулли мана сафаракиҳо, ҳуҷҷиҳо, иншоалло ки мо худо хоҳад соҳ саломат бирасем. ҳамаи шуморо мо албатта фаромӯш намекунем ва худо хоҳад дар ҳаққи ҳамаи шумо мо дуо мекунем иншоаллоҳ. шумо ҳам дуогӯ бошед ки мо соҳ саломат рафта расем. хеле дӯстони азиз, ҳозир бошад мо дар аэропорти Шереметоваем. қати бародаро, рафиқо, дӯсто, ҳоҷиё, ҳамаи но ҳоҷиё ҳастанд, падару модарошон қати ҳастанд. иншоалло мо кӯшиш мекунем ки бо ҳамаи ҳоҷиё ва ҳоҷиёе ки дар арабистон аст шуморо шинос кунем ва баъзе аз саволҳо пайдо мешавад. иншоалло дар саволотон мо албатта ҷавоб мегардонем. шумо дар комментария нависед, иншоалло ки мо 6-7 ё шояд ки 8 соат пас дар ҷидда ҳастем. баъд аз ҷидда иншоалло ки ба автобус Мадина мерем. худо хоҳад баъд аз Мадина рафтан иншоалло Макка мерем. баъд аз Макка рафтан иншоалло ба саволҳои шумо мо посух мекунем. барои ҳамаи бародарони азиз хоҳем ки дар бораи ҳаҷ, дар бораи намоз, дар бораи ҳар он чизе ки шумо мехоҳед марҳамат дар комментария нависед. мо кӯшиш мекунем ки иншоалло ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. ҳозир чиқел ки гуфтем дар аэропорти Шереметоваем, ҳатто ҳаст як модаре ки дар калеска шиштааст. ҳоҷи иншоалло ба калеска рафта истодааст. худо хоҳад оварданшанд ба инҷа. иншоалло ки бо дуошам мегирем. худо хоҳад ҳоҷи мешавад. ана баъдан нафароне ки дар инҷо нишастанд ҳамаш ҳоҷӣ ҳастанд. бо мо бошед иншоалло ки беҳтарин ва беҳтарин ҷойҳои ҳаҷро ба забони тоҷикӣ ҳама ҷоро гуфта якта ба якта бо шумо шинос мекунем. худо хоҳад ва дар борааш гап мезанем, куҷо рафтем, ҳама ҷо ҳамаҳоҷиҳо тӯҳфа кардан, падарка кардагиам барои мо. мо дар аэропорти Шереметово. ҳоҷии сафаро бахайр. худо насибтон гардонад. худо хоҳад дар инҷо занакҳо мана дар қафо шиштагиам. ҳама ино ҳоҷӣ иншоалло ки манам хел гирифтем визитка ё карточка ё ки ному фамилиямо нависондагӣ аст. худо розӣ бошад равем бо иншоалло эфир мекунем. раҳмат эфир мекунем бо шумо қати гап мезанем, ба саволотон ҷавоб метиҳем. агар мо натонистем ҷавоб дода, дар инҷо олимои дини ислом ҳастанд ки ба саволҳои шумо иншоалло ки ҷавоб мегардонанд. мо аз шумо хоҳиш дорем ки чунин наворҳои моро дар сайтҳои интернетитон паҳн намоед, то ки дигар бародарон, рафиқон, дӯстони шумо аз ҳаҷ, аз хонаи худо бохабар шаванд. ва фикр мекунем ки ин наворҳои моро баъд аз тамошо кардан хоҳиши шумо зиёд мешавад. иншоалло ки ба хонаи худо сафар намоед. шумо аллакай кӯшиши ғайрат мекунем. баъд мо роҳи осонша мо ба шумо мефаҳмонем ки чӣ хел рафтан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. ҳама инра иншоалло ки мегем. бо ҳастанд олимое ки ҳамроҳи мо ҳастанд. иншоалло ки якҷо шида зиёдтар маълумот мегирем. парвардигор қабулш кунад. раҳмат бародарҷон, худованд шуморо ба ҳамон ҷое ки мо сафар дорем шуморо худованд расонад. беҳтарин мешавад дӯстони азиз ки шумо бо мо бошед. хеле дӯстони азиз, дар ин ҷо ба ғайра мо бо бисёр одамо оилавӣ омадагиам. як
мардак фикр мекунем ки Озарбойҷон аст ё ки Покистон аст. Тамом қати занаш, фарзандаш, занаш, худаш, бачаш духтараш омадаги. Ҳамин. Иншалло ки мо сафар дорем. Ҳама каса дар Шереметьево ҷамъ шудагӣ. Шумо ҳам дар ҳамин канали мо ҷамъ шавед. Мо кӯшиш мекунем ки маълумотҳоро пурратар ва хубтар дар бораи ҳаҷ ба шумо биёем. Саволотон бошад, марҳамат нависед. Албатта мо мехонем ва ба саволои шумо кӯшиш мекунем ки ҷавоб гардонем. Каме якак маълумот. Дӯстони азиз, аз тамоми гӯшаву канори давлати Россия шумо метавонед ки ҳаҷ равед. Салом аз Екатеринбург. Ва алейкум ва салом. ЭКБТЧ. Зинда бош. Шумо метавонед аз тамоми гӯшаву канори Россия ҳаҷ равед. Барои маълумот гирифтан дар дигар видеоҳо тамошо кунед. номерҳои телефон ҳаст. Якум. Дуюм ки нархи ҳаҷ рафтан медонед чанд сум нархи ҳаҷ рафтан? 72000 аст. Ин 14 рӯза аст. 10 рӯзаш чанд пур аст? 8 рӯзаш 50000, 20 рӯзаш 85000. ана бародаро каме якак бошад маълумот ва дигар саволҳотон бошад, марҳамат нависед. Мо кӯшиш мекунем ки ба шумо саволотона ҷавоб гардонам. Яке шумо бошад лайка монед, наворо падилица кунед, то ки дигарҳо пайдо шаванд, ки мо суҳбати мо гарм гузарад. Иншалло. Ана да ҳамагӣ 73 нафар, 74 нафар ба фикрам экипаж айда мардам ҷамъ шудаги. Намедонам неки самолёт чанд қад ҷо дошта бошад. Бо иншалло ки мо самолётам ба навор мегирем, чанд ҷо дорад, чӣ хел аст, чӣ авқот метиҳад, ӯ чӣ бошад. Поезд детажа, рост мегӯям. Ман аз Сочи ба ин поезд рафтам. Ман хеле поезд катем. 2 этаж аст бошам. Дидам поезд детажа дар ҳамин канали мо ба фикрам дидагӣ ҳастем. Инам хеле дӯстони азиз, ҳама ҷамъ шудем ҳозира шуданд иншалло. Ҳамаш аз мо дуртар нишастаги. Мо дар ҳамин пеши регистратсия 58 бояд мо ба ҳамин 58 дроем. Аз ҳамин наворо як каста падилица кунам. Шумо ҳам падилица кунед. ӯ чӣ фаҳми маъно дорад? Ина диди? Чанд одам медураям? Чанд одам дорад? 3 одам дуромада, 5 та дайк. Медураям, мебураям яхелаш. Тамошо мебинед? Тамошо. Ямитра ҳоли ҷиянот ҳамаш мебинам. ҳозир бата. Ҳоли хуб. Мумкин. Соат оз мегуфтам чанд шуд. Соат 9:18 душанбе. Москва. Я бор дига падилица кунам. Бахшиш зиёд падилица шумо накардем, барои ман падилица кардам. Чия? Соат чанд меравед? Чанда? 6 соати дига дар регистратсия. 3 соат ҳамҷо эфир мекунем, мешинем чӣ гап не? Чӣ гуфтем бародарони азиз? 3 соат эфир дорем. пеш аз оне ки мо дар самолёт нишинем, 3 соат. И бародар куҷо рафт? Зинда бошед дӯстони азиз. Як рафиқ доштем, шо рафиқи шука. Сумкашам монда худш рафт. Нафаҳмидем куҷо рафтан.
ма гуфтанам уна ки мо вай кардем, омадем соатҳои чанд буд 11 чанд буд афт омадем, мачит рафтем, мачити центральни улица мира буд, Москвада. Рафтем намози ҷумъаро ҳамҷа иншоалло хондем, худованд қабулш кунад. Баъд хондаҳум баъд як чӣ даромадем. Ин нонуро даво сумка дохта боша, сумка рафт гурузда давҷа нонуро барои чӣ гирифтем? Баъдан вай кардем, чойхона дуромем, нон хӯрдем, сета нон гирифтем, ба ҷои сабой бигира марда ки хуб дар гуруз гирифта кулчурам бурда хайр апорд ягон чӣ зинда бошед. Анам хел аз якум 3 соат анҷа бекорем мешинем қад шумо гапза ҳам 1 литри ова гирифтам ҳамаша хӯрдам. салом алейкум, роҳи сафар худованд ҳаштона қабул кунад. Дар ҳаққи мо дуо кунед иншоаллоҳ, дар ҳаққи мо ғарибо дуо кунед. Дар ҳаққи ғарибиҳо дуо накардем мусафир, я дуо ку дар ҳаққи ғарибо. ина бародарони азиз, барои ҳамаи шумо лайк монед, видеоро поделиться кунед. иншоаллоҳ мо ҳам дуогӯе, мо ҳама вақт иншоаллоҳ ки дуогӯи шумо ҳастем. худо хоҳад мо шуморо ҳеҷ ҳам дар ҷа рафтем фаромӯш намекунем иншоаллоҳ. аввал ба хотири худованд рафтесем, баъд ба хотири дӯстон ки он рӯз якташ бовар мекунед, тағои ҳар рӯз якташ занг заст, мега ки ако ҳаҷ рафтеса, мега ҳамо ҳаҷа як сурат, живой сурат гир парто, мақсад ҳамуҷа видео ки сурат гир парто. барои ҳамин қадр дӯстони азиз живой мерем, видео мекунем, мепартем, ша сурат не. иншоаллоҳ ҳаҷ рафтем, худо хоҳад май мекунем, наворбардорӣ мекунем, ҳаҷа сурат мегирем, аз пеш расм мегирем, ба шумо нишон медиҳем. дӯстони азиз, анаҷа бародаро ҷамъ омадан, иншоаллоҳ ки ҳаҷ рафтесан ҳама каса, худо роз бошад. самолёта жда дорем, 3 соат вақт дорем. барам қа дӯстони азиз, ваалайкум ассалом, салом алейкум, ваалайкум ассалом. исо тв хуш омаден, ҳама бародаро хуш омаден. мо сафар дорем иншоаллоҳ ба тарафи ҳаҷ, худо розӣ боша. ҳамин бега ҳаҷ мерем соати 11 ба 12, 1-2-3 соат вақт дорем. мо интизори самолёт ҳастем ва хостем ки ҳамроҳи шумо каме ҳам бошад суҳбат кунем. раҳмат барои дастгиритон, лайктон, хуш омаден. алейкум ассалом, лайка, бандаи Аллоҳ зинда бошем. наворо поделиться кунем ки бо нафарот зиёд шаванд. занг мезананд ва ёра аҳамият надиҳем. мо шеремет даем, иншоаллоҳ ки ҳаҷ рафта истодаем, қатимон ҳоҷиё бисёрай иншоаллоҳ. ака Парвиз роҳи сафед зинда бошед. дӯстони азиз, акаҷон ҳаҷа ният шава камеракун майли иншоаллоҳ барои шумо мекунем, худо хоҳад, худо розӣ бошад. наворбардорӣ мекунем, шумо да нишон медиҳем. албатта билет чанд сум буда? иншоаллоҳ ки билет 72,000 70,000 астай, 50,000 астай. ҳафталак зинда бошад. ина бародаро омадиан дар инҷо шиштанд, ҳама ино ҳоҷӣ ҳастанд, иншоаллоҳ бо ҳоҷӣ мешавад. ана нархи билет ай 50,000 сар мешавад, 8 рӯзаш 50,000. салом ай Екатеринбург, ваалейкум ассалом, панҷакен хуш омадем, зинда бошед. чанд сум боша мешавад? қарздор набошӣ, ҳатто ай 50,000 зиёд иншоаллоҳ ки мешавад. 50,000 ҳам дошта бошем мешавад, 70,000 ҳам дошта бошем мешавад, 85,000 ҳам дошта бошем иншоаллоҳ ки мешавад. ана ки дӯстони азиз, ина мо имрӯз имконият дорем. ана ин мардаки хубе ки мебинед шумо, ин роҳбалад аст. мебинед дар дасташ китоб дорад, ин роҳбалад аст. ин аст бародари роҳбалад. ҳама ино бародарои мо ҳастанд, ҳамроҳи мо иншоаллоҳ ҳаҷ мебаранд. рубл умра фақат рубл қад мешавад.
ҳаҷи фарзӣ боша 2500 то 3500. ай 2500 сар мешавад. чӣ саволе дорем марҳамат нависед дӯстони азиз. мо барои ҳамин қадр дар ин эфир нишастаем ки шумо ба саволҳои худ ҷавоб гиред. боз дар ин ҷо дигар нафароне ҳастанд ки ба саволҳои шумо пурратар метавонанд ҷавоб диҳанд иншоаллоҳ. нахе дӯстон, бародар обши чанд сум расход мекунем туда обратнаш 50,000 дошта бошӣ 8 рӯза мерай миёй, 72,000 дошта бошӣ 14 рӯз мерай миёй, 85,000 дошта бошӣ иншоаллоҳ ки мерай миёй 85,000 20 рӯза. роҳи сафед ака дар язони пок дар ҳаққи мо ғарибон дуо бошад. иншоаллоҳ дуогӯ ҳастем. ака париз рафтӣ дар ҳаҷ дар ҳаққи мо дуо кунед иншоаллоҳ. худо разӣ шавад. ассалому алайкум. роҳи сафед худованд ҳаҷи шуморо қабул кунад. раҳмат. худованд шуморо ба ҳамин рӯзо насиб гардонад. Уважаемые пассажиры, сети трансфорта отелей «Воздушный экспресс» живите в комфортабельных условиях и выйдя за пределы аэропорта. қабардани ранги ҳаҷравӣ фарз мемон ки ҳамаи ҷура равӣ иншоаллоҳ. бале, дар ҳаҷи фарзӣ бо бисёртар иҷозат метиҳанд ки тамоми ҷура равӣ. барои ҳамин иншоаллоҳ ки мо дар канал барои дӯстон, барои рафиқон, барои бародарони исломӣ ҳамаашон мепартоем ки то ки шумо бубинед. ҳатто ман аэропорт ҳавобардорӣ кардем ки шумо бубинед ки дар аэропорт ҳастем. шумо наводҳоро фақат поделиться лайк монда ба хотири фоидаи худатон ва фоидаи бародаротон. аз ман бошад, ман бисёр ҳавас доштам ки бубинам, равам, бубинам, зиёрат кунам. акир худованд шукр мекунам беохир ки орзуи ман амалӣ шуд. акнун шумо тамошо кунед ва орзу намоед ки худованд шуморо ба он ҷои пок ва яздони пок расонад. хонаи худованд. салом алейкум. ва алейкум вассалом. одинаев сафарали одинаев алейкум вассалом. Салом алейкум. Хуш кунед? Хуш мутавдан доред? дорам. Ами ам хатачам гапнияд ду мехтам. 10 минут. Бигоз. ҳамаи чӣ дорам ҳозир дар кора. Ям барои эфир даем. Газдан бас буд. Оли бахтасе ку. 3 соат вақта. майли. ман тоистон гап занакам кисел дорам ва вилон дорам. алейкум ассалом. анам ки бародарони азиз, ана ин қадар модароне ки шумо дида истодед, ино қадимо иншоаллоҳ ки ҳаҷ меравад худо хоҳад. бародар ҷон шумо чанд сум расход кардагӣ? дӯстони азиз, расход ба расход дора. ман 72,000 додам аз ин ҷо иншоаллоҳ аз ин ҷо ба ҷида, ба мадина, ба макка иншоаллоҳ ки гостиницаош 2 гостиница обратно айҷа то Москвара 72,000. ана 3-4,000 дигар харид мекунӣ. ягон сари либос, ягон тапочка, ягон покши 3-4,000, 5-6,000 то 10,000 да бигем. баъдан аз Москва, аз Екатеринбург ба Москва, Москва ба Екатеринбург билет мегиред. 2-3,000 аям билети самолёту, билети поездаш. бародарҷон ҷавоб бите. мегум райтаги шумо ай фарзи чӣ фарқ дорад? ҳозир бародарҷон бахшиш пеш карда. ҳаҷи фарзи ай умра чӣ фарқ дорад? ҳаҷи фарзӣ фарзе. ҳаҷи умра суннате кадомато чигира мешавад. ҳаҷи фарзӣ асл як бор аст. ҳаҷи фарзӣ кадомато ки находи мера мешавад. ҳаҷи фарзиро чӣ хел мекунад ва умраро чӣ хел мекунад? не шумо гап занед, не шумо фаҳмон. дӯстони азиз, зинда бош. чӣ хеле ки ҳозир бародармон дар ин ҷо сумкаша монда меяд, бу ба шуморо пурратар мега. ана ҳозир ман медонистагӣ хидмат мекунтон
ҳаҷи умра дар як сол чанд маротиба метавонӣ равӣ. ҳаҷи фарзӣ пеш аз иди қурбон мешавад, пеш аз иди қурбон сар мешавад иншоаллоҳ. вай фарзай ҳаҷи умра ин суннатай, ҳаҷи умра ин суннатай, мошаллоҳ, ҳаҷи умра ин суннатай бародаро, ҳамин қадар фарқ дорад. ҷавобтонро ба фикрам саволтонро ҷавоб гирифтем. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ана бародаро ҳоҷи ягон бори дигар рафтай ҳаҷ? Не, яким бор. иншоаллоh хай худованд насибат гардона иншоаллоҳ. салом алейкум, касе ки нав омад хуш омадем. ассалому алейкум бародар, соҳу саломат рафта биёед, дар паноҳи Аллоҳ бошед, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед бародар. иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳамаи шумо мо дуогӯ ҳастем. ина бародаро қати тайёрӣ дидисем, ина ҳазратам омад. иншоаллоҳ ки сухани мо мардум ҳама мардум дар кули ҳамин ютуб шумоли гап набуд кунем ба раҳмат. ана дӯстон савол дошта бошем, марҳамат. алейкум ассалом. братон зинда бошед қадамшо. алейкум ассалом. очаи мара нишон бите дар паши шумо. бисмиллоҳ. ина кадом шай оча? ина ме оча ҷонат ёки ёш? хай иш очаи исломад. ана ин очаи шумо бошад. майли нишон бетон проблема нест. қадамшо ҳами навора падидиса ки ба мардум бирасонда имо сайтҳои интернетӣ парто ки бародаро бубинанд, савол дошташон дар саволашон ҷавоб гиранд иншоаллоҳ. чӣ ном дорад модарат? кадомишай? мана кадомишай модаратон? ҳамаш модарои мо ҳам саломат бош. ина ҳамаша иншоаллоҳ ки нишон метем. ҳамаш модарои шумо бошад. албатта модарои мо ҳам ҳастанд. худо хоҳад ҳамаи ин модаро иншоаллоҳ ки ба ҳаҷ рафта истоданд. ана падаро ҳам ҳастанд. айнашам ҳаст. бародаро савол дошта бошем нависем. салом ҷон. ва алейкум ассалом. мусофир теҷе хуш омадӣ. худованд ба роҳи рост, ба роҳи дина сироtal мустақим ҳидоятат гардонад. худованд насиби хонаи худо гардонад солҳои оянда иншоаллоҳ. мо худо хоҳад дар аэропортем, интизор ҳастем ки мо ба илми каромот дидастем ки мебиёна дидем. ҳаракат дорем дар имоотон падилица кунем. худованд ҳаматона ҳаштона қабул гардонад. ҳасан, раҳмат бародарҷон. у ҷувонмарда ки хабаргирид меояд, фаҳмидӣ? ҷувонмарда хабар бародароро бинед, ҳамашон ба шумо иншоаллоҳ ки нишон метем. бисёр одамо қати падару модарошон рафтанд. мана занакҳо ҳастанд, бисёраш қати шавҳараш, бисёраш қати писарош. иншоаллоҳ ки мо дуогӯи шумо ҳастем. худорозӣ бошад мо соҳ саломат расем. албатта гуфтам ки инҷо бародарое ҳаста ки ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мегардонад. иншоаллоҳ дар макка, дар мадинаи мунаввара, дар масҷиди ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, дар ҳар куҷое бошем эфир мекунем, навбардорӣ мекунем. мо ютуб агар каши ватсапа бигирохтем иншоаллоҳ. зинда бошем бародари азиз. дар бораи ҳаҷ савол дошта бошем, албатта саволотонро нависем дар ин ҷо. ба ғайр аз мо бо олимо ҳастанд ки ҳамроҳи мо рафтаистанд. падари маро иншоаллоҳ кадомаш бошад? инаш бошад. мана дазал аҷиданем холбурод қурбон мускилай ку қурбон мускил ина бародарҷон падаратонро нишон я шогирдш на омад амида қатӣ салом рафтем расем дар ҳаққи падаратон, дар ҳаққи шумо, дар ҳаққи фарзандотон, дар ҳаққи модаротон иншоаллоҳ ки чунки лаҳза дига ман гап надорам. гуфтам ту ҳадди гапам надорӣ. кӯиси нишонда. салом алейкум. салом сози акам, саломати хуба. зинда бошем. худованд шуморо расона ва солҳои оянда. зинда бошастам иншоаллоҳ. падаратон нишон додам. зинда бошед дӯстони азиз.
گفتم که سوال اگر داشته باشید سوالاتون مرحمت نداشته باشید در همون لابراتوری لایک هم بوده کنید. خیراندیش عالم بیو نام دارد اوچم در پس شما است. سلامت باشید این نه که تموم انشاءالله شد در حقش دوام میکنیم خدا خواهد بچه که خوب بچه که نست نه بلیتمون در دستمون انا این چیومون در گردنمون سمالیاتمونش در داریم که پسدکه میکنیم حیار میشم مورم انشاءالله میبرم ساعتی خوست خداوند خیلی ساعتی 12:20 ساعت 12:20 میپریم حوزی ساعت چنده؟ ساعت 9:35 ساعت برو اومدیم 9:35 فکر میکنم همه شما میخواهید که حج رو بینید همه خیرخش نکنید یا که همه آرزو داریم که حج رو بینید همه آرزو میکرد که تاجیکستان رو بینم کوچه هاشون رو بینم شهرشون رو بینم فقط تاجیکا بخشش از میخونم لیکن مومین و مسلمان آرزو داره که حج همه مومین و مسلمان باید دارم که حج آرزو داره که ببینم ویدیوتون رو پدیده کردم در ایمان تقوان زنده باش مسافر رحمت برادر یا چیدم دیدم ما از شما یادم گم اقارت نشنیدم لیکن دیگر بلاگره اقارت میکنم با подписчики که بسیار دارم مردم ما نمیفهمند باقی صحبت کنم من بسیار آرزو دارم خداوند همه شما را با مراد و مقصداتون برسونه با آرزواتون برسونه برادر جان گپ توغی است شاید که در یه اقارت کرده باشیم نصیبت کنه حسن نصیبت کنه حج رایم با اصلاح میشه خدا راضی باشه لیکن ما نمیخواهیم که دل یک کس را آزار کنیم با یک کسی یک گپی سخت بگیم البته در کدام وقت البته من حج را قبول کردم وقتی که من پرسیدم که حج میری وقتی که من زنگ زدم در همون حالت البته من پرهیزی از خود دور کردم که کسی را آزار ندیم کسی را گپی سخت نزنم بغیر از اهل بیت خونم من نشنیدم رحمت و همون آدم شما را تربیه کردم سلامت باش شکرانه خدا خیلی ما در اویله کمبغل به دنیا آمده ایم اویله با فرهنگ اویله کمبغل با فرهنگ با تعلیم تربیه دین اسلامی و دنیوی خیلی مالی خداوند نگهبان تو بسیاری به دنیا آمدم شکرانه خدا از دین اسلام به خبر نبودم لیکن در هر کجا به هر کس مقصد کاردار نبودم گپای زیاد نمیگفتم خدا نگهبان تو باشد انشالله میشه چی نمیشه خطی ما باشه انشالله که میشه خدا راضی باشه انشالله میشه مالی حسن جان در امان خدا باش نوشنیکات اگر بگی یکی جا قطعی برادرها گپ زد حاجی جان در حق ما دعا کنید ما را به حج رویم درخشان دعا کن إنا فتحنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر خداوند پروردگارم را به هم مراد و مقصد برسونه آمین خدا را شما را خداوند به زیارت خانه میسرتون کنه و نصیبتون بگردونه آمین بسم الله الله اکبر زنده باشین دوستان عزیز چقدر که گفتم که من برای شما کوشش میکنم که برای هر یک کدام شما انشاءالله خدا راضی باشد هر یک آدمی که در نزد من نکه میبیم بشینه Sunko daqui, hein? Sunko. سونکوی چیه؟ Oh, mas tem nem. سونکو دام بیرن؟ Ah, او aquele megine buna. چی در که؟ اکا با همون جیده را رسم خدمت چیم انشاءالله میشه؟ اینه برادر یا سلام علیک نگفتی وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رخصی دعا کن أنا ربنا الحمد آتنا لله في الدنيا رب حسنة العالمين. وفي الآخرة حسنة الصلاة وقنا عذاب النار الله أكبر خدا نصیب روزی بگردونه ان شاء الله خوب خود به اون طرف بریم ها با اجرا میریم یک تا زیادی گفتن سلام یک تا هست باشه بابا حاجی زنده نه دیگرش ده همون شوخه کلام دهموش همه یا رو دارا با گردن ایمون تو داد نه فایده همش ما گرفتیم ما چند کس گرفتی نه خیلی توقعی چند کس یک توقعی تمام خیر ای ان شاء الله خدمت در باگاژ
در این سونگای زنده دستمونه باشه. در بگاج همونجا ایخنون در بگاج انشاءالله همین فرو مدیم خدا خواهد تمام اینه برادرم همه هنم یا حج میره انشالله که همه کسا حج میره خدا روز باشه همه کسا حج میریم انشالله обновление میگه پویژه بگوش براوان انا دوستان عزیز ما تصمیم گرفتیم که در رفت حج کردن با نفرانی که میبینین پدر و مادران شما هست کمی هم باشد کمک خود رو رسونیم یعنی ما در شهر یکاترینبورگ در شرکت موبیلی بیلاین انتیس و غیره ها کار میکنیم ساز خوبی برادر ساز علیکم و سلام ساز خوب رحمت با همه اونها وقتی که سیم کارت میگیرن سیم کارت هاشون در تلفنشون گذاشته اینترنتشون اساس کرده همه همینا با عمده من است انشالله که خدا خواهد ما کوشش میکنیم که با اونها یاری خود رو رسونیم انا سیم کارت هاشون هم میگیریم علیش میکنیم نصیب باشه اینترنتشون ساز میکنیم سیما گرفتیم برای تلفن سنسور سیم کارتاشون رو برآوردن همه این انشالله که در جده می شود ثوابیت برادر رو سفید خدا نگهبان شد رحمت برادر داریم که در جده در مکه در مدینه ثوابیت هر یک کاری که ما میکنیم ثوابیتش یک ثواب با 100,000 ثوابیت شهر دیگر شهرها داره دیگر دولت و مملکت ها نفهمیدم اکا گرفتمش انشالله به تشویش در سومکم دو تا سه تا دارم اما چکی وقت کرکک بابا جونم میگه همون بچه بخواه همون بچه گرفتیم ویدیوش کنم بیایی دینا ویدیوش همه ویدیوش کنم بجب شد دیگه ما ایکی بومدی خدا ایکی بومدی های پیرمن انشالله حالی میبینیم خدا خواه نه میگه پریدم ما علیکم آمین سلامت باشه برادر جان انشالله حالا فورا دفیر داشتین خود شخصی رو زندگی نمیکنه چکا کنم اکا بیا نه خیلی بیا جا بخشش برخی نکنی. داشتی اینجا بیا اینجا بیا اینجا برادر جان همسایه بول مقصود اینا اینا خدا صبح سلامت شما و شما را رسانده و نیت نیک آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان هر کسی که ما رو تماشا دارد و بعدا ما رو تماشا میکند با خانه خدا نصیب شون اینا برادر جان زنده باش اینا یک اکم هم همه جای انشالله که در رفت همه سفر همه این برادران همراه من هستند اینه برادر جان اینه پدرتن انشالله خدا خواهد خطی ماه به تشویش همه راه بلد همه آدمو این برادرانی که میبینید راه بلد چون انشالله که خدمت داود راه بلد گروه همش دیگر کسای راه بلد انمی برادرایی که شما میبینید ریششون سفید موی سرشون سفید انشالله که خدم در دیگر پا خدمت شما هشت تشویش نکشید برادران انشالله پدراتون و مادراتون من فایده رو زنگ می‌فایده از یکم چیبای نمیکنم انشالله اگر کسی صد با خودتون باشه نو مخصوصی که فویون بچه‌ش انشالله که بچه‌شون بچت باشه بسیار رفیق خوب است قدیما انا انشالله که ما شما را یک شود میگیریم این خونه بخونه جایی که بعد از ایمو عمره میشه ایمو بله انشالله که او انمو علی خونش باشه علی بعد رو پاره کنه علی پنجمان همین چه شما رو پاره شما چودا از دوستان عزیز همه اینا رو من نمور برداری میکنم باش نشون میدم که این آدمی سر برادرم سر کرده برادرها اینها همش آیسته آیسته باور کنید از روی شما نور بریده است انشالله رحمت خدا شما را نصیب گرداند این برادرمون این هم برادرمون ای پیرمون کی همه پشت سرش سلام علیکم نصیب کنه حج
роҳи сафед. худо насибтон кунад. ина бародаро ҳамаи нафароне ки чихеле ки шумо дида истодаен дар ин ҷо ҳамаи ину сафаракӣ ҳастанд ва худо розӣ бошад. ина мусафедо падару модаро мо кӯшиш мекунем ки ана ҳама инуро барои шумо норбардорӣ кунем ва нишон диҳем ки падаротон модаротон бародаротон иншоалло ҳамроҳи мо ҳастанд дар ҳамин ҷо. худо розӣ бошад. ана беташвиш ташвиш накашед. иншоалло ки дар ин сафари ҳаҷӣ ҳамаи мо худо хоҳад як ҷо ҳастем. ва салом алейкум бобо. хуб ҳастӣ? саломатиёт хуб аст? созякаҷон, худованд аз шумо розӣ бошад ки ҳамин сафеда ёрдам мекунем мебаред. ана мусафеди ҷон дар ҳаққи ҳамин ғарибо як дуо мекарди бисёр хуб мешед. Олис дар сафар да ин сафараки беҳад дуошдеста. تنی داو بروی کو بداو همه وقت تیم باشه خوب باشه استاد باشه همگی سوق سلامت باشه آمین. аллоҳу акбар. ина бародаро чӣ хеле ки гуфтем дар ин ҷо бародаро ҳамроҳи мо ҳастанд. иншоалло ки باز جلب باز دعا میکنیم. иншоалло иншоалло саломат бошед азиз. ина чӣ хеле ки бародаро гуфтем дар ин ҷо пеши ҳамашон иншоалло ки намерем аз наздикӣ ва нишонтон метиҳем. худо розӣ боша аз дурӣ ва кӯшиш мекунем ки ба пуррагӣ ҳамаи он нафароне ки ҳаҷ мераванд ба пуррагӣ наволбардорӣ кунем. ана ҳозир пеши модаре мерем ки барои мо як дуои нек иншоалло мекунад ва ҳамроҳи мо бошед. иншоалло ки ин дуо барои шумо худо чӯкадака. салому алейкум. маали холаҷон ма майфулобо ай пашадара шукрунай худо. фотима чанд фотима падарам назрӣ скорида кор мекардан. ҳар дӯ хирургияда кор мекардан. мо ҳамҷа Io parla, Maghiani вообще نمیشناسم. دیگر زیبوبن یا حیدر هیچ که نمیشناسم. ماماشکا پیر کام. ина биё хая ки модарҷон як дуоти мардуми қарибанд. مانا دو کن. ефирай оли иншоалло ки бо алоида иншоалло худо хоҳад алоида қатӣ пардода иншоалло ки мо мегирем хотирмон монанд иншоалло иншоалло дар дасти ҳам бояд мардаки қатӣ маску ламасетола тағамда. ана дӯстони азиз чӣ хеле ки шумо фаҳмидед кӯшиши мо ки мо барои шумо кӯшиш мекунем ки тамоми нафароне ки дар ин ҷо навобардорӣ кунем ва аз ҳамаи инҳо дуо гирем. иншоалло барои шумо худо хоҳад дуои нек барои шумо аст. хел дунё ҳамин будааст. намегирам беташвиш. ҳанами хел дар ин ҷо бародароне ҳастанд ки шинохта дар шаҳри екатеринбург ҳастанд. иншоалло ки мо аз инҳо мепурсем барои шумо як ҳафт дуо. иншоалло дар мадина агар пушти камерам бошад иншоалло ки овозошон меояд. ишон ҷаводин зинда бошед. акаҷон созӣ
شبا اینم که برادرها با هست نفرانی که عالمایی که در اینجا نشسته انشالله که برای شما دعا میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. حاج مبارک شود. همین اینم برادرمان انشالله که کمی هم باشد درباره حج شما دام میگه. یک سخن میکرده بسیار خوب میشه. نصیب کرده باشد حج ما حج عمره است. اگر نصیب کرده باشد سحری ما در شهر جده میشیم. از اون پس سفر به طرف مدینه، در مدینه منوره در روضه پیغمبر خدا 4 روز ما در اونجا زیارت میکنیم. پس اون بعد از زیارت مدینه منوره به طرف مکتلب حرکت میکنیم و در ذوالحلیفه احرام بسته. از اون پس سفر به طرف مکه مکرمه میکنیم. باقی 10 روزی حج در مکتلب در طواف خانه کعبه سفر برمیشیم و دعاگو هستیم از خداوند که همه بندگانش رو پروردگار رو زیارت خانه کعبه را نصیب گرداند و پروردگار رو برای همه بندگانش پروردگار رو توفیق ایمان دین اسلام و دکتر بگرداند. صلی الله علیه خیر خلق محمد و آله و صحبه. حالا برادران عزیز خیلی که گفتیم انشالله که ما خودمون دعا گوییم و کل این حجانی که در اینجا هستن برای شما دعاگو است. انشالله که ما کوشش میکنیم که برای شما کمی هم باشد نوارهای بهترین و برای شما دعا چی نیست دیگه؟ سراو حضرت جون؟ توره حضرت جون؟ و تو حضرت ده؟ اوه ماشاءالله اینه برادر ما نامش حضرت جون بوده. انشالله که سلام علیکم. علیکم السلام. انشالله که با برادرها میکنیم دعای نیک و نیک دعای خوب انشالله از پدر مادرها از برادرها که حاجی دوان میشن. سفر نیک ممتا همه را به همین روزو برسون و زیارت خونه خداوند همه را نصیب گردون. آمین. رحم الله گردون. دید برادرها انشالله که این برادرای ما یک هفته را برای شما طریق نمیدارد. انشالله که دعای نیک میکنن برای سفر. حضرت گم زدنی؟ Я бич не правильно. Фамилия чья? شرف. دیدی؟ من سیارف. ایوای همون خیلی شرف. انا عوض ما میگم متوجه. این بینش نقطه نداره. فهمیدی؟ تو گل نکرد سیارف نیست. بینش نقطه نداره. نه. برای که این حرفی کلان قد نیستگیشه هر دی حرف خط راست این خونده میشه. فهمیدی؟ سیارف. توره. توره. یکم تشخیص نکرد. باز اینه ایش یه نقطه خیلی توچ کنند داشتن. وای وقتی که شکل کوتاه وای مایده شاه حرفای مایده نقطه میمونه. اگر حرفی کلان باشه نمیمونه. حتی کلان نه. حرفای کلان قدمش یخیله دیدی؟ این باش این جمال دین. اگر نه بینش دیدی خط داره. این نداره. این خونده میشه. این اینه ببین. این خیلی کنم نه. یه بنا آکام میگم خاص میکنم. نه خطا نیست. بگو که زبان انگلیسی ده همه که خونده میشه. داخل سال چند شده تو تاجیکستان داز ما میگم ساعت نه ده 11 میشه 11 و 53 9 و 53 ده 11 در زنی اگر همین قدیم مدام گفتم کمپین مدام قد گفتم یا دو ان شاء الله یک دقیقه بعد بومید از bez یک سون مالی گرم ان شاء الله پرسین بازور گیره نمرشانه بعد من لایک کنم 3 ساعت وقت داریم ان شاء الله که 3 ساعت در اینجا اینمی سه روز دیگه که همسایه من یکم دک من داد بود مدگی بودم یا که خلیگانی بود کی یوزی کم کم وای کاستا من دکشت بسو خلیگان کرده بود ده همون حادث خیلی بده بیکاره گیری انا بعد جای بای خوشحالی شده روی جای خوشحالیش بدره میکنه ما میگم که انوار ما در بودو سعودو میکردم 2 متر دیدم خیلی نمیدونیم من خندی بودم که
اون دوستان آیا ارتی بچیو ای وای وای دودارش مود این سونی خوب دانه کی چشم مود دودارشم مود دودارش بعد مچیدار شم کاملوی شد آردو به پیلاتو کارشمی دست خواب کرد او مچیدار شم کاملوی خوبی شد اینا نمره اچم چنده نمره اچم از من زنگ بزن میدونم خیلی خیلی جوراب دارم اما هم میدونم بخدا یا از گرانات شو گرانات هیکو باید بلاد هم گرانات اکتم نکرده پارو میگم که چونکم بدید گریختم میبود دولت دوستان عزیز تا بازدید با انشالله که دیرترک نواربرداری میکنیم افیر میکنیم مجیدش مون صحبت بشیم همش دیگه پر رفتن بعد دکه مجید مون